The Mongolian steppe stretches across the country. Vast grasslands that cover 80% of the land area. In contrast, the country's forests are smaller, fragile ecosystems that can take centuries to regenerate. Disease, fires, and deforestation place strain on the forests that remain. In these areas, local forest user groups have been established to work in harmony with the forest. They depend on it for firewood, food, and income, but are also at the forefront of protecting and restoring the resources they use. Ойн сан гэрээ эзэмшдэг нөхөрлүүд бол одоо ойн сангаас бас тодорхой хэмжээний сайхан ашиг хүртэж ажиллаж амьдардаг байгаа. За энэ дээр самраа түүн, мөөгөө түүн, жимсээ, төрөл бүрийн жимсээ түүн, за тэгээд төрөл бүрийн цайны ургамлуудыг түүж ашигладаг байгаа. За энэс гадна нь бол мод бэлтгэлийн одоо ажлыг явуулдаг байгаа. Ойн цэвэрлэгээний ажлыг гүйцэтгэж ажилладаг байгаа. Ойн сан гэрээгээр эзэмшдэг нөхөрлүүд маань одоо ойжуулалт ойн нөхөн сэргээлтийн ажилд бол идэвхтэй оролцдог байгаа. Ойгоосоо төрөл бүрийнхаа модныхаа үрийг түгээд боловсруулад түүгээрээ одоо 2-3 настай тарьс суулгацыг ургуулж гаргаад ойжуулалтын ажилд гүйцэтгэдэг байгаа. Ер нь бол одоо манайхан нэг мод огтлоход 100 модыг одоо ойдоо тарьж ургуулдаг байгаа. The forest is a precious resource, offering many benefits, but it is always at risk. Forest user groups employ rangers to look for pest outbreaks, illegal activities, and forest fires. They are often the first to spot problems. Ойн нөхөрлөл нь ойн сандаа яг байнгын үйл ажиллагаа явуулдаг учраас тухайн үед одоо тухайн ойн санд гарч байгаа түүмөр, хортон шавж, хууль бус мод бэлтгэлийг хамгийн анх мэдэж бидэнд мэдээлдэг. Үүнийг нь бид нар холбогдох байгууллагуудтай хамтран шаардлагатай арга хэмжээг хэрэгжүүлэн ажилладаг. The United Nations Development Programme in Mongolia works alongside the Mongolian government towards achieving the Sustainable Development Goals. To solve complex issues, however, the experience and expertise from other countries can improve the chances of success. Throughout the 1970s, Korea reversed decades of deforestation. Today, Korea uses technology to manage forests effectively. UNDP 서울정책센터는 지속가능 발전 목표 달성을 위해 대한민국의 개발 경험을 다른 국가들과 공유하고 있습니다. 산림은 지역사회의 중요한 자원인데요. 하지만 몽골에서는 산림이 매년 줄어들고 있습니다. 저희 센터는 대한민국 외교부의 협력을 통해 몽골이 산림 자원 및 관련 문제들을 추적할 수 있는 디지털 산림 시스템을 구축할 수 있도록 도왔습니다. Through this cooperation, we built an e-forest platform, which is especially focused to monitor, track the use of forest resource throughout the country. Нобель өгчлийн хөтөлбөрийн сүүлийн бодлогын төвийн дэмжлэгээр Монгол улсад e-forest платформ, захин платформыг хөгжүүлсэн байгаа. За энэ платформын гол зорилго бол ойн сан гэрээгээр эзэмшиж байгаа нөхөрлүүд одоо хойтой холбоотой гэмтрэг зөрчлийг илрүүлсэн, баримтжуулсан, нүдэрийн харсан тохиолдолд тухайн мэдээллийг дамжуулах. Хэрвээ e-forest захин платформ хэрэгжиж эхлвэл одоо мод бэлтгэлийн үйл явц болон энэ ойн сан гэрээгээр эзэмшиж байгаа нөхөрлөл аж ахуйн нэгжийн мод бэлтгэл хяналт тавихад маш амар болно. Тэгэхээр үүнийгээ дагаад хууль бус мод бэлтгэл хомигдох, хууль бус мод бэлтгэл багасах маш их ач холбогдолтой гэж үзэж байна. За Монгол улс ногоо хөгжлийг эрчимжүүлэх хүрээнд бол 2030 он хүртэл тэрбум морд холбогдох мод тарих юм төлөвлөлттэй байгаа. За энэ
цахим платформ бол одоо байгаа гадны нөлөөнөөс хамгаалахаас гадна шинээр тарж ургуулсан модыг бас хамгаалах юм чухал ач холбогдолтой. Like many countries around the world, Mongolia's forests are under pressure, but not beyond recovery. By countries coming together to work towards shared aims, governments and locals can be equipped with the right tools to protect and restore forests and ensure a sustainable future for all. 비선사